Assalamualaikum semua. Bagaimana kita menguruskan kekalahan dalam grassroots sebenarnya dia menentukan sama ada budak tu akan jadi semakin baik atau mungkin esok lusa dia hilang confident atau maybe lebih teruk gantung boot terus. Kita sentiasa tersepit dalam dua ekstrim. Ekstrim pertama terlalu marah, terlalu emotional sampai player akan takut. Ekstrim kedua ialah terlalu positif. It's okay guys, tak apa. Sampai player tak belajar atau tak sedar langsung yang mereka ni tengah kalah. Dua-dua ni bahaya untuk development sebab bola sepak is a game of accountability. Kita wajib bercakap pasal realiti kekalahan, cumanya cara kita menyampaikan tu yang penting, yang akan menentukan sama ada budak akan terima atau tidak. Sebab bila kita tegur kesilapan budak-budak ni, you just need to make sure that we attack on decision, we attack on dia punya behaviour dalam padang, we attack on dia punya position dalam padang, but jangan attack that player itself. Okay, jangan condemn them directly. Sebaliknya gunalah pendekatan yang lebih baik, macam contohnya kenapa you scan, you bagus boleh kontrol bola tapi kenapa scan you tak scan. So walaupun you kontrol bola dengan bagus tapi bila you tak scan menyebabkan you punya decision making semakin lambat. Kan lagi baik daripada kata kau tak pandai lah. Jangan macam tu kan, sebab grassroots kan ia boleh menjatuhkan confidence. Okay, kita nak ajar supaya mereka lebih improve. Sebab tu bagi saya post game briefing selepas game ni bagus, sebab momen ni sebenarnya budak-budak tengah fresh tentang apa yang berlaku sebentar tadi. Dia mudah untuk visualize dia orang punya kesilapan dalam kepala. Tapi kena ingatlah, jangan buat lecture panjang-panjang. Masa emosi tengah panas, takut kita keluar kata-kata yang tak sepatutnya. Kata-kata sepatutnya kan budak-budak lah tengah penat, dia rasa malu dengan kekalahan, nanti dia orang akan jadi too defensive. Bila dia orang too defensive, dia orang tak boleh terima apa kita cakap. Jadi macam mana nak buat briefing dengan simple, calm and direct. We just acknowledge the emotion. Yes, kita kalah hari ni, state the reality. Kita kalah sebab apa? Maybe transition kita lambat, defense kita lambat, communication kita kurang. But dalam masa sama kita highlight yang positif. Tapi saya suka effort korang masa second half contohnya. You all tak give up contohnya. And yang keempat, give direction. So next training, apa benda kita kena fix. Kita kena buat macam ni supaya kita boleh improve. So budak-budak akan terima benda ni dengan baik. Rather than kita bang, budak tak faham apa benda yang kita nak. Okay, but tugas kita of course kalau saya lah tak habis kat padang saja. Basically saya akan PM personal message dekat player-player yang crucial buat mistake, yang miss chances of depan gol, yang kena sub awal. Sebab apa? Budak-budak ni nampak je dia okay depan kawan-kawan dia, tapi technically mental dia orang could be down, emotional dia orang could be break. Okay, so it's very important untuk saya text orang personally, bagi tahu kat dia, no, it's okay, I know you down, but it's okay, this is part of learning process, I still trust you. I think this message boleh selamatkan emosi budak-budak ni, because di peringkat grassroots ni budak-budak yang muda ni belum pandai membezakan di antara aku buat silap dengan aku seorang yang teruk. So kita yang kena guide kan, be the bridge to this gap. Alright, kesimpulannya bagi saya, jangan normalizekan kekalahan, but jangan dramatizekan kekalahan. Losing is temporarily acceptable during development, but refusing to learn from losing is totally unacceptable. So kita bukan sekadar nak lahirkan football player yang baik, tapi kita nak membentuk human being, because human kalau setakat kalah, setakat jatuh itu perkara biasa, roda kehidupan. But yang paling penting adalah how they bounce dengan cepat, dia bangkit dengan cepat. Itu yang paling penting sekali. Alright, Assalamualaikum.